Ajde da danas otputujemo na jedno magično mesto, pravo u srce Rumunije. Tamo se, duboko u planinama Maramureša, krije jedna predivna legenda. Priča o divovima i jednoj zaista izuzetnoj princezi. Znate, ovo nije tek neka izmišljena priča. Ovo je kao da je deo duše samog Maramureša. Legenda koja se vekovima šapuće sa kolena na koleno, rođena baš tu, među ovim drevnim mističnim vrhovima. Vratimo se sada daleko u prošlost. U vreme pre nego što su prve priče uopšte i zapisane. Maramureš je tada bio jedna divlja, netaknuta zemlja. Zamislite samo te šume. Bile su toliko guste, toliko duboke da je sunčeva svetlost jedva pronalazila put do tla. A dole, u tim senkama, krila su se svakakva stvorenja o kojima danas samo slušamo u legendama. Upravo to je bilo doba mitova, vreme kada su ovom zemljom hodali divovi. Ali, pazite, nisu to bili nekakvi obični divovi. Ne, to su bila bića neverovatne snage, pravi pravcati čuvari ovih planina. Ajde da zamislimo na trenutak takav svet kojim vlada čista, sirova snaga. Divovi ili urijaši, kako su ih zvali, lovili su bizone i medvede golim rukama. Možete li to da zamislite? Ipak, čak i ta neverovatna moć je polako počela da bledi. Beskrajni ratovi i neke drevne, teške kletve polako su gasile njihov plamen. I tako, na kraju, od čitavog jednog ponosnog naroda divova, ostali su samo dvoje. Jedan stari div i njegova ćerka. Poslednji izdanci svoje vrste, sami u jednom tihom, praznom svetu. A ta njegova kćer zvala se Roza Rozalina. Legenda kaže, legenda se kune da lepše stvorenje nikada nije hodalo zemljom. Ni među divovima, a ni, kako ćemo vidjeti, među ljudima. Njena kosa bila je duga, zlatna, kao da je satkana od samih sunčevih zraka. Pričalo se da sije čak i u najdubljoj senci šume. Oči su je bile plave, ali ne bilo kako plave. Bile su plave kao najvedrije letnje nebo, kao onaj savršen dan bez jednog oblačka. I na kraju, njena koža bila je bela i čista, kao netaknuti, tek napadali sneg na najvišim planinskim vrhovima. Ali tu priča dobije jedan tužan obrt. Uprkos svoj toj lepoti, toj nestvarnoj pojavi, princeza Roza je bila duboko usamljena. Pa zamislite to. Okružena je veličanstvenim planinama, ali nema apsolutno nikoga s kim bi razgovarala, s kim bi se igrala ili jednostavno nasmejala. I tako je jednog dana, vođena tom ogromnom čežnjom za društvom, odlučila da krene na put, dole, sa visokih usamljenih planina. Sledila je tok jedne bistre, hladne reke. Hodala je i hodala, sve dok nije ugledala nešto što u svom životu nikada, ali nikada pre nije videla. Eno ih, tamo na obali reke koja je svetlucala na suncu, bila su neka sićušna bića. Ona, visoka kao jela, dete planina, sama na svetu, i oni, naše visine, putnici iz dalekih zemalja koji su putovali zajedno. Bili su to, naravno, prvi ljudi koji su ikada stigli u Maramureš, zemlju divova. Naravno, ljudi su se u početku strašno uplašili, pa ko ne bi? Pred njima je stajalo biće visoko kao drvo, ali Roza, ona nije želela nikakvo zlo. Ubrzo su u njenim velikim plavim očima vidjeli ne pretnju, već samo neku blagu znatiželju i dobrotu. I onda je uradila nešto divno. Vrlo nežno, kao da drži najkrhkije cvetiće. Podigla je nekoliko njih na svoj ogromni dlan. Bili su kao male lutke u njenoj ruci. I onda se nasmejala. A njen smeh, nije to bio onaj gromoglasni, strašni smeh divova. Ne, bio je to prijateljski, zvonak smeh koji je odjeknuo celom dolinom i odneo sa sobom sav njihov strah. Roza je bila presrećna. Konačno je našla prijatelje. Odmah ih je povela kući da ih upozna sa ocem. A stari div, on koji je mislio da će ostatak života provesti u potpunoj tišini, bio je prosto ganut. Video je da novi život, nova nada stiže u njegove zemlje. I šta se desilo? Pa stari div im je dao svoj blagoslov, poželeo im dobrodošlicu da ostanu.
A onda se, naravno, desila ljubav. Roza se zaljubila u jednog hrabrog mladog čoveka i venčali su se. Iz tog spoja dva sveta, iz te neverovatne ljubavi, rodila su se deca. A ta deca, ona su postala prvi narod Maramureša. I oni su bili posebni. U sebi su nosili ono najbolje iz oba sveta. Snagu i visinu svojih divovskih predaka, ali i hrabro srce i pamet ljudi. E sad, neko bi pomislio da je tu kraj priče. Ali ne, Rozina priča se zapravo nikad ne završava. Njeno nasleđe živi i dan danas, utkano je i u ljude i u samu zemlju Maramureša. Ajde da vidimo kako. Upravo zato, kaže legenda, ljudi iz Maramureša i danas važe za izuzetno visoke, snažne i hrabre ljude. U njihovim venama, eto, još uvek teče krv divova. Kada se njen dug i srećan život završio, Roza nije prosto nestala. Ne, njen duh se nije ugasio. Dogodilo se nešto magično. Ona se preobrazila, postala je jedno sa zemljom koju je toliko volela. Njeno telo pretvorilo se u planine i stene, a njen dah u vetar koji i dan danas nežno miluje lica njenih potomaka. Zato njena priča, vidite, nikada nije ni završena. Jednostavno je postala deo sveta. Magija koja spava u planinama, u stenama i šumama Maramureša. I ko zna, možda, samo možda, ako se jednog dana nađete tamo i pažljivo oslušnete, možda i dalje možete čuti tihi, daleki eho njenog toplog, prijateljskog smeha.